mukazi cyangwa ntabwo wagiye biriho bamamagara ngo ndi nyoko birirwa bahamagara ndi nyoko agreement. Rwanda violate the agreement. turabasuhuza kandi tubaha ikaze kuri Fellow Hope. Twizere yuko mumeze neza, twizere yuko muri amahoro aho muherereye. Tugiye kubagezaho bimwe mu byavuzwe mu minsi ishize ndetse bimwe no mu birimo kuvugwa ubu ngubu. Ni inkuru eshatu tugiye kubagezaho ntizibacike. Ku musozo turaza kubagezaho utundi tuvideo dutatu turimo umwe cyangwa se umwe mu mikino y'abantu bakinaga umukino w'amagare ariko bagaragaza yuko bafite nabo impano mu by'ukuri idasanzwe. Izi nkuru uko ari eshatu ntizibacike. Murazitanga ibitekerezo, muratubwira uko mubyumva, rwose murabyemerewe, muhawe ikaze gutanga ibitekerezo byanyu, mushobora kubitanga muri comment section cyangwa se mukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga. Tudatinze reka duhere ku nkuru ya mbere. Iyi nkuru ya mbere turavuga kuri uyu mugore witwa Hariana Veras Victoria. Turamwita umugore kuko tutazi status ye, ntago tuzi niba atarashatse cyangwa se niba yarashatse. Iyo utabizi neza ni byiza yuko umuntu umwita umugore aho kugira ngo umwite umukobwa kandi yarashatse. Akaba ari umunyamakuru, akaba akorera cyangwa se akoresha amateleviziyo atandukanye, akorera kuri za televiziyo ndetse akaba ari umuproducer. Akaba muri iki akorera cyane cyane muri White House cyangwa se Maison Blanche, aho umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika akorera. Akaba nanone anakorana n'izindi nzego z'ubuyobozi muri icyo gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo Sena, Pentagon n'izindi, ariko n'ubundi we ni umunyamakuru mu by'ukuri wigenga. Uyu Hariana Veras Victoria akaba yaravukiye ahitwa Malange muri Angola ku itariki 22 z'ukwa karindwi 1984. Yakuriye Rwanda, uyu akaba ari umurwa mukuru wa Angola. Niyo yigiye ibijyanye n'itangazamakuru ahitwa email. Yatangiye umwuga w'itangazamakuru ku myaka 18 nk'umuriporter mu kinyamakuru cyandikwa Folha et Angolense. Mbibutse yuko iki gihugu cya Angola gikoresha ururimi rw'igiportugize kuko bakoronijwe n'abanyaportugal. Akaba nanone yarakore televiziyo yitwa Televisão Pública de Angola. Iyi akaba ari yamuhesheje amahirwe yo kujya gukorana zira nzego twababwiye ziri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, zira nzego nkuru z'igihugu. Uyu mugore akaba avugwaho gutangaza inkuru z'intambara muri iki gihe zirimo kubera mu burasirazuba bwa Kongo hagati y'umutwe wa M23, AFC M23 ndetse na leta ya Kongo, aho agaragaza kubogama gukomeye abogamiye ku ruhande rwa leta ya Kongo. Agashyira mu majwi cyane u Rwanda, avuga ko u Rwanda ruri muri Kongo rwica abaturage, ndetse akaba anasaba asa n'ubasabira igihano, nubwira leta ya Amerika ko abo bantu bakwiye gukurikiranwa, u Rwanda rukwiye gufatirwa ibihano, perezida w'u Rwanda akwiye gufatirwa ibihano. Aha muramubona ari Kinshasa, aho ari kumwe na Tshisekedi ndetse n'abandi bayobozi agenda ahura nabo. Muraza no kubona aho yahuye na perezida w'u Burundi Ndayishimiye. Perezida Ndayishimiye w'u Burundi mbabwira yuko akorana bya bugufi, nako muranabizi, akorana bugufi na leta ya Kongo. Ni umudamu rero utagaragaza ukutabogama kwari gukwiriye kuba hagati y'umunyamakuru ndetse n'amakuru atara. We rero arabogama mu buryo bugaragara. Hano murabona afite mikoro y'igitangazamakuru cy'igihugu cya Kongo, iriya mikoro mubona y'ubururu. Kandi ibyo ntibikwiriye nk'umunyamakuru wigenga wakagombye kuba arimo kuvuga ibyo yabonye ku rugamba, ku ntambara, cyane cyane ko n'urwo rugamba narwo atahageze. Mu by'ukuri avuga ibyo atiboneye n'amaso. Noneho rero bigatuma abantu bavuga bati uyu muntu yariye ruswa. Hari naho muza kubona yarahawe impano, muraza kubibona, anashimira
perezida Tshisekedi, nta munyamakuru uhabwa impano n'umukuru w'igihugu ahantu urimo gutara inkuru, kandi bishoboka ko uwo muntu yaba ari no mu ikosa, ariko wowe ugatara inkuru kandi ukagaragaza yuko yaguhaye impano. Iyo mpano ntabwo yabikwiriye nk'umunyamakuru. Yewe binabaye byaba ku ruhande byitwa ko ari ruswa, ariko yabaye we none yabikoze ku mugaragaro, muraza kubibona. Aha rero nkuko nabibabwiye, murabona ko ari kumwe na perezida Ndayishimiye, ntabwo yigeze agaragara ari kumwe na perezida w'u Rwanda cyangwa se ari mu Rwanda, nta nubwo yigeze anagaragaza wenda yuko bamwangiye kujya mu Rwanda, nibura ngo avuga ati narabigerageje baranyangira. Nimukurikire rero ukuntu abogamye muri izi video zigiye gukurikiraho. I just returned from DRC 1 week ago, and I've witnessed catastrophic humanitarian situation going on. And right after, as we all know, the signing of the peace agreement, Washington peace agreement, Rwanda violated the agreement. The Washington Accord is falling apart because Rwanda violated the agreement. Do you mind comment on the recent violation of Rwanda of the peace agreement between DRC? The thing is very clear. One simple fact that the world watched was the signing of the agreement. But 2 days after the agreement, Rwanda attacked. The President Trump said that there will be severe consequences if one of the parts violates the agreement, and Rwanda just did it. But we haven't heard anything from the US. I received it. I just returned from DRC 1 week ago, and I've witnessed catastrophic humanitarian situation going on. And right after, as we all know, the signing of the peace agreement, Washington peace agreement, Rwanda violated the agreement. The Washington Accord is falling apart because Rwanda violated the agreement. Do you mind comment on the recent violation of Rwanda of the peace agreement between DRC? The thing is very clear. One simple fact that the world watched was the signing of the agreement. But 2 days after the agreement, Rwanda attacked. The President Trump said that there will be severe consequences if one of the parts violate the agreement, and Rwanda just did it. But we haven't heard anything from the US. Yeah, thank you, Mr. President. Ati nta kintu turumva, ati ko u Rwanda rwishe amasezerano tukaba nta kintu turumva leta zunze za Amerika zibivugaho. Rwanda just violates the peace agreement. What are you going to do about it? You told me last time that there will be consequences. They continue to kill a lot of Congolese people in DRC. Why did the DRC? U Rwanda rukomeje kwica abantu muri leta ya Kinshasa, muri leta ya Kongo. Uyu nguyu nawe ati mu by'ukuri, ati iyo urebye uburyo Trump yarebye no mukobwa umeze nk'umusazi, yarebye no mugore umeze nk'umusazi, ati biragaragara yuko amaze kurambirwa ibyo ahora avuga. Nk'uko mubibona hano, Tshisekedi yaragiye gusohoka, ahita amubona, abitabona uriya munyamakuru aza yihuta, ahita amusoma. Nabyo bintu bitagaragaye neza mu maso y'abantu benshi, bavuga ati ni gute umuntu w'umukuru w'igihugu, murabona no yaragiye no kugonga umuntu witiraga kugira ngo abone ukuntu ajya gusoma uriya mudamu. Bakavuga rero ko byanze bikunze ari ikintu kirimo ingendo ahora akora muri Kinshasa, ndetse n'impano ahabwa, ibyubahiro ahabwa by'abasirikare bamutera amasaruti, ari umunyamakuru mu by'ukuri usanzwe kimwe n'abandi banyamakuru bose. Ni ibintu bigaragaza ko harimo ikintu, aho bamwe bemeza yuko ngo ahembwa ibihumbi 200 by'amadolari ku kwezi ahabwa na leta ya Kinshasa. Uyu nawe ati Ariana Verasi ati ni uzaba umuyobozi mukuru w'igitangazamakuru Top Congo FM, iki ni igitangazamakuru cyo muri Kongo. Ati ndetse azaba n'umujyanama wihariye wa Patrick Muyaya. Patrick Muyaya akaba ari ministre w'itangazamakuru muri Kongo, akaba
na spokesperson wa leta ya Kongo, n'umuvugizi wa leta ya Kongo, ati uyu mudamu ati ari mu nzira rwose yo gatembagana ndetse na propagande ze ibyo agamije kugeraho. Yagiye anabeshya abasirikare yuko azabavugira, Trump akabagirira neza ibintu nk'ibyo. Tujye ku nkuru ya kabiri. Inkuru ya kabiri ni ijyanye n'amasengesho yateguwe na ambasade y'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho abanyarwanda n'inshuti z'u Rwanda kuwa gatanu tariki 6 z'ukwa kabiri umwaka wa 2026 bahuriye bose Washington DC 24 aho bakoze amasengesho y'igihugu agamije gusengera igihugu ndetse no gusengera ubuyobozi bw'igihugu muri rusange. Ikindi nanone ni n'uburyo bwo kongera kwibuka cyangwa se kwishimira ibyiza cyangwa se intambwe u Rwanda rwateye ikomeye cyane nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Turagira ngo tubereke amwe mu mafoto yafatiwe muri icyo gikorwa, aho abantu bari bishimye basenga, bahimbaza Imana, banezerewe, baganira ndetse bumva n'ijambo ry'Imana. Umushyitsi mukuru muri icyo gikorwa, muri ayo masengesho, ni Ministre Neri Mukazayire, akaba ari Ministre wa Siporo mu gihugu cy'u Rwanda. Ubu tujya kubagezaho inkuru ya gatatu. Iyi nkuru ya gatatu ni y'umugore wagaragaye akubita umugabo dutekereza ko ashobora kuba ari umugabo we bitewe n'amagambo yakoreshaga, ariko nta gihamya tubifitiye. Gusa ikigaragara ni uko yari arimo gukubita uyu mugabo ndetse anahetse umwana, ibintu bitagaragara neza, ibintu ubona ko bitari iby'i Rwanda, ibintu bitari umuco, ntabwo biri mu muco. Reka mukurikire ako ka video. Ajya mukazi cyangwa nagwagiye biriho mu maganga ndinyoko birwa bahamagara ndinyoko jya kuri moto
rimwe kabiri gatatu ese yararimo ararwana ntabwo yarwanya yararimo ararwana none hari iyo ngingo ni ati mukazi cyangwa ntabwo wagiye biriho bamamagara ngo ndi nyoko birirwa bahamagara ndi nyoko jya kuri moto rimwe kabiri gatatu ese yararimo ararwana ntabwo yarwanya yararimo ararwana none hari iyo ngingo ni ati mukazi cyangwa ntabwo wagiye biriho bamamagara ngo ndi nyoko birirwa bahamagara ndi nyoko jya kuri moto rimwe kabiri gatatu ese yararimo ararwana ntabwo yarwanya yararimo ararwana none hari iyo ngingo ni nk'uko mumaze kubyibonera rero nta ubundi byari bimenyerewe yuko abagabo cyangwa se bamwe mu bagabo ari bo bahohotera abagore, ariko biragaragara ko bamwe mu bagore nabo basigaye bahohotera abagabo. Ni ibintu bitari bisanzwe bimenyerewe cyangwa se bizwi. Yego na kera kose hari abagore wasangaga ari bagira amahane menshi ariko mu rwego rwo kurwana, ndetse ariko ibintu bijyanye no guhotera abagabo kubakubita ntago ari ibintu byari bimenyerewe, cyane cyane mu muco wacu wo muri biriya bihugu byacu, u Rwanda ndatekereza n'u Burundi, ko kenshi dukunze guhuza ibijyanye n'umuco. Tuhe tubimenyereye mu bindi bihugu aho usanga abagore bakunze kurwana ndetse bakubita abagabo. Rero mukurikije video mwabonye, ni ibintu mu by'ukuri bibabaje, ntago ari ibintu bimenyerewe nta nubwo bikwiriye. None by'umwihariko uyu mugore ahetse umwana ku mugongo, kandi ngo uwiba ahetse urumva barimo kwigisha wa mwana w'ingeso mbi. Ntago rero bikwiriye, yaba ari umugabo ntiyemerewe guhotera umugore, yaba ari umugore ntiyemerewe guhotera umugabo, ntawemerewe kurwana. Ntabwo iki ari igihe cyo kurwana rwose. Barwanye kera. Niba ari byo mutumvikana, mushaka umuti mukawushakira hamwe, mwicaye hamwe, byabananira mugashaka inshuti n'abavandimwe cyangwa ababyeyi kuba bafite, byakwangaho bidashoboka, mukegera inzego z'ubuyobozi zikayibafashamo. Ariko ibi bintu byo kurwana gutya, gukubitana gutya, biteye isoni n'ikimwaro. Nimurebe uyu nawe uburyo ari gukubita umugabo. Ngira nk'uko mumaze kubyibonera rero, ni ibintu bitoroshye. Abagore barahagurutse, abagore bameze nabi cyane. Ariko nimvuga abagore ntago ari bose nyamuneka, ubwo ni bamwe muri bo nyine, n'abangaba nimwe naba nyine bameze gutya. Abagore bazima barahari, bubaha abagabo, bubaha ikiremwa muntu, nk'uko ari n'abagabo bahari bazima bubaha abagore, bubaha ikiremwa muntu muri rusange. Nicyo cyari gikwiriye. Isi ikeneye amahoro, ikeneye abanyamahoro. Niba ufite amahane yarakurenze, niba ufite imijinya yarakurenze, burakari bwinshi, nyamuneka shaka ababigufashamo, aba therapist, abantu bize, abaganga bize iby'imitekerereze, bafasha abantu marangamutima, bagufashe rwose. Ushaka abajyanama bakugira inama, abantu ubona bafite imitima ituje, abantu ubona bafite ingeso nziza, bakugira inama uko wabigenza, kuko ibi ntago byakubakira, biragusenya kandi biranagusenyera. Ntago bishobora gutuma uba muri sosiyete ubana n'abandi amahoro, ntago byashoboka. Hari n'inyigisho nyinshi ushobora kubona muri iki gihe, arizo bita anger management. Ushobora kuzisanga kuri za Google, ukiyigisha, ukihugura uburyo umuntu, ari nibyo bita conflict management, uburyo ukemura amakimbirane n'ibindi. Mwakoze rero kubana natwe. Turabasaba kugira ngo mukore subscribe nimba mutarayikora, tuzatubagezaho utuvideo nk'utu ndetse n'impuguro bijyanye uko tuzashobozwa. Ndagira ngo rero musangize iyi video n'abandi. Ahasigaye Imana ibarinde.
you.